Sanyon Crexton 2018 2.2 dizel sаживый filtrini alıp atабыз. Gruppaga siylep işlep koyalım. Hizmet kısalarla var işlep koyalım. Номерлерин таштайбыз буюрса мастерлердин. Буюрса мына ачылды мына саживый фильтр. Bunu bayağı koyacağız. Sıcağını keserdik. Бумажка сыяктуу болот турбайбы? Асты болот да ичи экен, мына. Ичи башкача болот экен, мына. Бул сырты болот экен, мына. Üstü jağını kesti bunu. Üstü jağını kestir bunu sazıydı algandan keyin varit etkenden keyin tak gülüştürü takkanda көрünбей kaladi. Астынан көрүнөт да. Devam etmey olат da. İç жактары, болттары бир sıra açılıp jagылат. Кейбирлер буну астынан варт этип турганан Bu yerden көрүнүк нит болуп калат да. Түшөт асылган жерде жакшы варт этилбей калып калыш керек ал. Түшүрүп кылган эми жакшыраак да. Үстүнөн жакшы куюлат. Жактары. Мына Sanyon Crexton 2018 2.2 дизель мына. Açılıp mына жерден чечип туруп алат экен мына.